How's it, guys, and welcome back to yet another Braai adventure. Yes, my maat. My maat, waar kom jy nou vandaan? Nee, alright. Jy ry vanoggend op 'n adventure. My maat, today we are going to go to Langebaan. We are going to go adventure a few different places. Now, ek weet ons was al by Langebaan gewees in hierdie video hierso. Maar ons het net een plek besoek en vandag gaan ons die hele Langebaan. Gaan ons die hele Langebaan besoek. Weet jy hoe excited is ek vir hierdie video? My maat, ons gaan 'n paar biere slak. Ons het een van die mense daar in Langebaan wat vir ons ou worsie gebring het. Lekker. My maag. My mond wat amper sê my maag. Ek hoor jy kan nou nie eens wegpraat in die man se maagwater. My mond water. Anyways, guys, we are about to leave now. The car has been packed already. We just wanted to show you the lekker scenery here. Maar kyk hoe mooi stil is die water, né? Ek sê Jean moet sommer 'n dip gaan vat, wat sê jy? Jan, in met die water. swem. Also guys, let's go and we'll see you at Langebaan. My maats. Guys, we have arrived in Langebaan. Now the first place we're going to go visit is a little hidden gem, a little market that's open only on Saturdays called Denland Park. We're going to go see what's going on there. Wys vir haar kamera vir die span is in gereedheid. Hulle is reg om te gaan. Kyk hoe happy lyk Sean. Ag te verraai my maats. Kyk net hoe mooi is dit hier in Langebaan. Like I said earlier, we have done a Langebaan video, but we want to do everything there is to do in Langebaan and show you the places you might know and the little hidden gems. So without any further ado, kom ons kyk by dat Denland Park vir ons, want Sean is rasend honger. My maats. Jonas, wat het jy vir jou gekry my maat? Nee, die loka bietjie ondersteun, 'n bietjie spices gekry. Wat ek sê, die kos moet lekker. Dry chives. Ja, kos en kos. Waarvoor gebruik jy dit? Kos en kos. My maat, en wat jy daar nie aan? Ek met vette en spinach en vette rolletjies. Wat daar het ek sien? Ek glo jou nie. Nee, dis reg, ek is nog klop dusselboom. My broek klop dusselboom. My maat. My maat. So we have just finished visiting this market and I can say it's really a lovely experience, a lovely lekker feeling. Sean het vir hom so 'n paar spices gekry. Hy het 'n ou ietsie geëet. Ons elkeen het 'n ou pannekoekie in. Kamera vrou 1, she loves a little plants and succulents, so we bought her some plants as well. Oulik. Kyk baie mooi. Netjies. So the people who are selling is very friendly, so please go and support them. And yeah, now we're on to our next phase. I think we're going to go pick up the wors now. And yeah, we'll see you there.
So we weren't planning on showing you guys this, but we just left Denland Park, the little market, and on our way back to the car, we saw this beautiful lagoon called Sandbaai. Wat dink jy, Jonas? Rustigheid vanself. Baie mooi plek, maar nou alcohol allowed. Nee, maar dis alright. Ons gaan nou nie op die beach vandag drink nie, my maat. Maar you can fish here. It's very, very peaceful. You can just look at the surroundings. Once again, like I said last time, the view is awesome. This is breathtaking. Dis my maat. Dis lekker. Dis lekker. Ja, kom ons wys vir julle gou hoe mooi is die beach hierso. Ons gaan nou na die rotse toe gaan. Kan jy rotse klim? Is daai skoene reg vir dit? Nee, dis 4x4, my Mahindra skoene dit. Yo, sponsor. Ek het my Mahindra ook aan vandag. Zoals jy sê, ons gaan vir ons 'n huis hier op die lagoon koop volgende maand. Ja, sommer so. Bietjie wag na die YouTube bietjie stoot. Ja, vas maar raai nee. Maar ek dink ons sit sommer 'n offer in vir die ene, wat dink jy? Met 'n mooi huis. Kontant koop. Die hier bly is die rustigheid van self, sal ek sê. Ja, my maat. Maar ek dink as jy so 'n huis kry, moet jy 'n boot bykry anders as jy nie kwaai nie. Balk jy my boot net. Dink jy die boot kom included? Nee, ek glo. Dis 'n bulkprys. Kry mense wat dit seker so verkoop. Buy one get one free koop jy huis kry die boot. Sal lekker wees. Sure. Nou jy het my gesê jy's 'n rotskenner. Hoe oud dink jy is die rotse? Baie jare. Jy het 'n dinosaur op hierdie rotse rondgeloop. Kan wees. Ek glo so. Miljoene jare terug. En daar's definitief megalodons in die water, man. Ja, dis nice, man. Mooi skoon is die water, né? Ja, jy kan die klippies in die water sien. Dit laat my verlang na plekke wat ek nie eens ken nie. Maar raai toe. Ons moet hom Gerard se wors gaan optel. Dis lekker. So we just went to Gerard van Langebaan, and I must say, one of the friendliest guys you'll ever meet. Lovely, lovely person, was very eager to tell us all of his stories about how X, Y, and Z happened. But he gave us a little goodie bag. Ry nou mooi man, Sean. He gave us a little goodie bag, and that's what we're going to be buying today. He gave us some Volkswors, and he gave us some Susati, so I'm excited to show you guys how we're going to consume and enjoy Gerard van Langebaan's wors and other things. So we just want to say thank you so much. It's 'n groot eer. Dit lyk baie lekker en ons kan nie wag om dit te eet, ja. My man. Die man wil alweer braai. Ons ry gou vanaf. Waar is ons nou, my maat? Dit lyk vir my soos Greece. Dit lyk soos Greece, maar waar is ons nou reg? Klap Mykonos. Ons is nou hier by Mykonos. Guys, so one of the things that everyone, I think, knows about Langebaan is Club Mykonos. You've got this beautiful scenery. There's places you can eat down at the docks, places you can have a lekker drink. There's a casino. Gambling responsibly, winners know when to stop. No under 18s allowed. John, where is? Yeah, John had a birthday yesterday, just a while ago now when you guys see this video, maar hy is nou mondig, hy is nou 18, so hy kan nou maar gaan gamble responsibly. My man. So wat gaan ons hier doen, Sona, ons 'n bietjie net wys wat hier aangaan hè? Ja, ek dink ons gaan 'n bietjie hier op die water loop en dan gaan ons 'n bietjie daar by die docks, by die yachts en dan whatever voorval. Jy sê ons gaan waar die dag ons vat. Waar die wind waai, daar gooi ons. Ja, die wind waai nou lekker tussen my tone. Wat dink jy van dit? Jy tussen my tone gaan. Ry hoor lekker. Is hy lekker? Hy is lekker. Kom ons gaan. Maar koop. Jy is nat Nelson Mandela. As hy die betroubare buffel.
So Jonas, jy sê jy gaan die ding volgende uitklim. Dis baie oefening die. Jy sê dis baie gevra vir jou om daar op te gaan. So one of the things I was mentioning as well is if you do come to this Mykonos area, there's a lot to do. As baie seevoels ook, ek weet nie of julle sal kan hoor van die mics af nie, but there's a lot to do, so you can bring your kids here. There's a lot of activities as this one here. As plekke waar jy kan gaan kuier en kan gaan drink. Ons gaan miskien 'n bietjie gaan rondloop daarso. En ja, ek hou van die vibe, wat dink jy? Ja, dis lekker. Glo ek reg het in Griekeland ingeloop het, al probleme is my tone het net die sand op het en ek sal dit nou verlaai het. Ons gaan hom vol sand op. Jy lieg nou vir my. Ons gaan beach. Jy lieg nou vir my. Nou kom ons gaan. Okay, so we left Mykonos now. What a beautiful place it was. Shonas, wat dink jy van die plek? Dis baie nice. Baie mooi. Garden skuil hier in die agtergrond. So ons het, there's a lot of stuff to do there. You guys can definitely go give it a visit. For your kids, you can do a lot of things. It's a lot of lovely eating places. As jy 'n cocktailtjie wil drink daarso, dis moontlik. Jy kan dit daar doen. But we're on our way to the next place. We just have to go make a booking quickly where we are planning on braaiing today, which is, wat was die plek se naam daar? Seebries. Weet jy waar hy is, Sean? Geen idee. Ons weet nie waar hy is nie, maar ons het dan die beste GPS hier agter. So ons gaan gou vinnig net 'n booking daar maak. And then we're going to go visit the rest of Langebaan, go show you some of the stalletjies, go show you other things you can do, walk on the beach, baie lekker. And then we're going to end the day with a lekker braai there by Maats. So we are now in the heart of Langebaan. If you know Langebaan well, you'll know this famous street you go down here. It's got all the little stalletjies. Jy kan daar dop gaan drink op die beach. So we are going to go in by a few of these little stalletjie plekke. You're going to see what they have. We're going to have a lekker beer or a cocktail somewhere. But if you do come to Langebaan, this is where you want to be. It's where the whole dorp is. It's connected to everything. So kom ons gaan loop en ons kyk wat alles is vir ons. Hierdie is my favorite shop. Kom ons gaan kyk. Alexander Tone. Ek dink as ek 'n tyd hou. Dis weer gesê ons gaan beach. Lekker. Dis 'n sensasie wat ek nog nooit van gevoel het nie. So guys, we are here on Langebaan's beach, but it's not really a beach, it's a lagoon. I've been corrected many times. Ek sê dis 'n dam, ek sê dis 'n strand. This is a lagoon, and most of you guys will know this one. This is the famous one in Langebaan. It's connected to Perlis. My camera vrou wys gou vinnig daar. Roxy Beach. Roxy Beach in Perlis. So as jy 'n lekker dop wil hê op die strand, is daai waartoe jy gaan. Dit is net lekker dop, dit is lekker kos. Regtig? Sushi. Enige. Miskien moet ons 'n draai gemaak daarso. Nie vandag miskien nie, maar ons sal 'n draai gemaak en kyk hoe ons die kos daarso. Maar ja, ek dink ons gaan so klein bietjie hierso sit, net 'n bietjie asem skep. En dan gaan ons miskien gou ietsie gaan drink elders, maar
Regtig beautiful. Hierdie is 'n kenmerk. This is really, people know Langebaan for this, and I also know that if you go a bit closer, let me show you quickly. So we've got a rare treat to show you guys. So it's very low water at the moment. It's not high tide. It's low tide actually. Usually when the water is receded and you can actually see, that is the line that you're allowed to go swimming, because past that kry jy 'n paar sandhaie, allerhande goggas wat in jou tone speel. So it's interesting to see today when the beach is completely receded, we can actually see where the limitations are. So in reality, we could actually go as deep as we want today, walk there without any problems. En as ons vinnig genoeg swem, as ons oor see. Wat 'n land is daai? 'n tipe eilandjie. Is daar Robben Ek dink Eiland? daar is, ja, moet seker wees. Dit klink vir my so Seevoel Eiland, my vriend. Dit klink so, maar dit is lekker. Ons vir Johnson toe stuur. Laat hy gaan, laat hy kyk of dit veilig is. John, gaan gou vinnig na die eiland toe, swem gou deur. En jy lusie. Alright. As I mentioned in one of our earlier videos, the Elands by One, Karen is very passionate about the history of places. Sy het groot geraak in 'n museum, sal jy so sê. So Karen, deel met ons 'n paar interessante feite oor Langebaan. Okay, in 1995 was daar 'n footprint discovered, eintlik 3, Ja. by die Langebaan Shoal, soos op die strand of iets soos dit, op 'n klip. Okay. Hulle genoem dit Eve's footprint. Okay. Nou, hulle blykbaar is die footprint oor die 117.000 jaar Nee, oud. jy lieg nou vir my. 117.000 jaar. Ja. Dit meen dat iemand of 'n persoon of wat ook al dit was daai tyd, as ek dit so kan stel, Ja. dat daar human race was 117.000 jaar terug. Want hulle kan sê dis 'n hulle kon uitmaak dis 'n vrou se footprint wat dit was. Fynvoetig gewees. Fynvoete gewees. My Nou, vader. hier by die West Coast National Park het hulle 'n replika van dit. Want dis waar dit gevind was, né? Nee. Dis waar dit gevind was. Ja, sien, ons was die ander dag daar gewees en ek het nie eens dit geweet nie. Ons het dit nie eens geweet nie. Sien, dis belangrik om hierdie goed te weet, Ons gaan dalk moet teruggaan om te gaan besoek. om meer te gaan besoek daarso, want ek dink ons sal baie meer info kry van Langebaan as ons ook daartoe gaan. Kyk hier, ek dink dit is ongelooflik, maar ek wonder of u ook stinkvoete soos jy gehad het. Gelukkig het ek nie stinkvoete nie. Niemand het al gekla nie. Ja, jy sê daai ding. Ek weet ook, ek ken so klein bietjie daarvan, as ek weet dat Eve se actual footprint die merke daarvan Ja. is nou by die Ezekiel Museum daar in die stad op die oomblik. Ja, dit En is die daar. replika is hier in die Die Weskus. replika is hier in die Weskus, die ander een is by die Ezekiel Museum. Amazing. Nee, dis great om sulke goeders te weet. Elke dorpie wat ons besoek het 'n ryk geskiedenis. Dis iets van daai dorp wat eintlik op die ou end dit uniek maak. 100%. I mean, Elands Bay waar ons was hy die sandtekeninge gewees wat tussen 200 en 6000 jaar oud was. Yes. Hierso is Eve's footprint. I mean, Suid-Afrika is eintlik 'n baie spesiale plek. Afrika in general, hulle sê mos dit is die cradle of mankind. Yes. Hierdie is waar ons almal vandaan kom. So ek dink hoe meer ons plekke besoek en uitvind en praat en net die history van plekke kry, sal ons meer kennis ook gee wat dit eintlik bedoel en wat eintlik vir ons almal bedoel. Ja, nee. Baie dankie dat dit saam met ons gedeel het, Dit is 'n Karen. plesier. That was nou Karen's spotlight hour vir haar feite wat sy met ons kan deel en ek is baie dankbaar dat sy so hoogs intelligente dame is. Dit kom nie eers van ChatGPT af, dit kom reguit uit die perd se mond uit. My maat. Okay, so we've wrapped up here at the beach. We'll probably come back a bit later to enjoy the sunset or something like that. But we are now back on our way to go get a few more things for the braai today. We are going to do a very simple braai, nothing special, nothing crazy. We've got very nice meat that we got from Gerard. Yeah, so we are just taking a bit of a stroll down now, backing up here from the beach. And yeah, I'm excited to show you guys
where we will go next. Like I said, what a beautiful, beautiful place. Sean is still addicted to Pokemon Go. Pokemon Go na Antic, as jy wil sponsor, gooi maar 'n oproep. Hy wants ook nog shinies. Jonas, gaan ons nou ry? Wag net vir jou. My maat. Azai, we've stopped at another landmark here in Langebaan, die kuierreis. We're gonna get a few sousa en 'n paar speserye vir ons wors wat ons gaan braai net nou. Baie nice plekkie, beautiful kameelperd wat hier staan, maar kom ons gaan nou. Waartoe gaan ons nou gaan? Dink ons gaan nou Shark Bay toe. Gaan 'n lekker willepad wees. Dit gaan nie 'n willepad wees nie, maar kan 'n willepad af wees. Jy sê raai dan. Ons gaan moet loop. Ry daar gesry. 'n Lekker brandsousie vir later. Ook 'n fantastiese sous gekry by die kuierreis. Maar sonder enige further ado, kom ons pak hierdie pad aan met ons. Mahindra. Ons Mahindra. Pure epic montage. My man, dit is lekker. So we are here now at Shark. Dit is my man, dit was nou 'n wille rit. Kamera vrou een weet van ry. Alles reg. Kamera vrou een weet van ry. We are now here at the Shark Bay Shack. We're gonna have a lekker ice cream. We're gonna sit upstairs there. Lekker wees. Ice cream en nou 'n borrel brandewyn uitdrink. Jou sien jy is nou geskiet my maat. Net daai girl kan ry. Sy weet van. In elk geval, ons is nou hierso. Ons gaan nou 'n ice cream hier op bo en dan van daar af. Ek dink ons gaan amper gaan braai na hierdie net. Ja, ons gaan nou hierdie moet versprei. En dan gaan ons 'n biertjie gaan drink om die dag af te sluit. Kom ons gaan kyk hoe lekker daar binne. My maat. My maat. Okay, we are done here at the Shark Bay Shack. Our milkshakes en die ice creams was nou baie lekker, al te fraai. Op 'n leë maag, we haven't eaten anything yet. We've only been seeing a lot of places, so we are going to go check out one place to maybe go get some wood or something, and then we're going to go to our braai location. We're going to braai Gerard se lekker wors, and yeah, we're going to eat, and we're going to go drink a beer after that. Finally arrived at our braai destination, Sea Breeze Caravan Park. Hoe was die rit geweest? Hoe was die dag sover, Sean? Baie lekker, ek het baie lekker plekke gesien. Baie nice plekke, maar nou wil ek julle wys hoeveel daai plek het hierdie Mahindra. Maar eerstens vir ons dit wys. Wat nou? Die bakkie mag nie so in die son staan. Die man het 'n punt beet en as hy reg is hy reg. So wat gaan ons maak met die bakkie? Ek dink ons gaan in Kasibo oor hom staan. Dis 'n byplan my maat. Ons het skare weer daar. Ja, maar die bakkie moet ook skare kry want balans hy. Want soos ek jou laas gesê het, hy is ook 'n member van Braai Adventures en hoekom moet hy nou in die son staan? Ons is nou regverdig. Ons moet hom respekteer. Maar kom ons wys gou hoeveel daai plek. Kom gou nader kamera vrou. Maar op die beest. Hierso is John se vriende ook gekom. Ja, die voels het al by saam gekuier. So julle kan hier binne sien, weer eens, ons het weer die hele huis se meubels hier ingelaai. Ons het ons kamera equipment, ons het ons cooler box, ons braai, ons stoele, die gazebo, hout, sakke, alles wat mal is. En nou gaan ons gou die gazebo opstel dat ons ou babytjie nou nie in die son hoef te staan nie. Wil jy eers uitpak? Ons pak af en dan slaan ons op. My maat.
Okay, so before we start doing anything, we've already set it up the table. Gaan maar vrou wys gou vinnig haar. Karen is besig om die tafel op te set. Kyk hoe oulik, kyk hoe fraai. We're going to almost start the fire as well now. I just want to say that this place, if you want to visit yourself, is 56 Rand a person, which I think is cool. It's for a day visit. You can also camp here. There's little houses as well that you can rent. Also, I think there's a website. I hope there's a website. I said that in the last video as well, but I'm sure there is. So you guys can inquire the prices of those things yourself. But if you want to do a day besoek like we are, 56 bucks gets you to this place. It is a beautiful location. They've got a lot of little braai spots. You'll see all these little braai spots everywhere. And as you can see at the back of me, we have the ocean and some rocks. Saligheid vanself, weer eens 'n pragtige plek. We are so fortunate to be able to come to these places, check them out, and show you guys the best places in South Africa, essentially at this point, to come goeie braai. So without any further ado, I think Karen wants to start some stuff there. And I think we should start the fire as well. The most important part of everything. Okay, as I said, the most important part of a braai is starting the fire. And today, Jean, who is no longer an initiate, is now a member of Braai Adventure. He wants to start the fire. So, Jean, tell me what the process is. First, you have to put your firelighters in. Some people like to use X-Charles and that, but we're not doing that today. We're doing it very professional. Okay. I'm building like a type of house. Kyk gewoon af dat jy die huisie kan sien, mevrou. Because everybody needs a house. Even the firelighter needs a house. Yeah, boy, yes. And I'm not going to make it very big. And while the house is like this, I'm going to tuck a few sticks in between. Okay, okay. Lekker, Jean, eh? To keep the heat inside, that the what's the name can burn. Yes, we don't have to make a massive fire. We're only doing some wars today, so you don't have to add too much. I think you can start this guy. This fire this wood is nice and dry, so I think it's like an easy braai for you today. Lekker. And Bob's your uncle, eh? Yeah, boy, yes. Now we just wait. Bob's your auntie. This man is progressive. As I thank you, Johnny. My maat. Ons gaan ophou. My maat. From one important thing to another, we love drying out our wors. And Gerard van Langebaan has blessed us with some beautiful wors. Wat is hierdie wors? Hierdie is Susati wors. Ja, die ene is 'n Susati wors en daar is sy famous wors. Oh, lekker. Nou dis hierdie wat jy eet. En dan is die 'n kaaswors. My maat. Chuck kaaswors. Chuck kaaswors ook hier so. So we're going to hang it up to dry now. Sean has actually made us net 'n lekker ryk. Ooh, dit is hemels. Hierdie Gerard se wors is wel. So Sean has span us a little bit of a string there for our wors to dry out. It's lekker. Now we must just put someone on a bird duty that we can see that the seagulls don't come and pick up this wors. Gaan jy die wors ook opsit? Ja, wat mens. Gaan ons 2 worse doen of 3 worse? Ons gaan 2 worse. 2 keer. Wat? Ja, 2 is meer as genoeg, my man. Ons moet daai bekende wors inkry. Ja, lekker. Yes, dit kom ryk. Oeh, nee, die man weet van. Nee, hy weet. As hy is oud. Hy is 'n goat. So now we'll check up on this wors every now and again. We'll come back once the casing is dried out very lekker, as I said in the previous videos, dan sy lekker sappig en hy's reg om op daai vuurtjie te gaan. My maat. Karen, wat so spread het jy georganiseer vandag ook al? Ek is honger. Dit lyk verskriklik lekker. Ek tog jy is die braaibroodjie meester, maar lyk my jy's nou die spread meester ook. Ja, ons het goeie Vitamin C, ons het 'n vleisie, ons het 'n visie, ons het 'n kaas, 'n koekie. Ek is baie beïndruk. Weet jy, ek het nie geweet dit is in jou bene nie, in jou murgpype nie. Sarah Morait. Okay, maar kom ons val weg. Dit lyk nou vir my te lekker. Gryp al vir jou 'n worsie. Cheers. Paanse trein. Ja. Lekker. Wat drink jy vandag, Jonas? Lekker Virgin Long Island. Yes, like it. A Virgin Long Island iced tea Coke.
Hy is lekker. Cheers met maat. Dankie vir die lekker dag sover, Bob. Dankie vir jou. Cheers. So we have finally finished setting up our gazebo. Like we said, hierdie bakkie kort ook sy eie skaduwee. Ek dink is net fair. Weer eens 'n pragtstukkie hier agter ons, julle kan sien. Ja, ek is net bly die bakkie kan nou uit die son uitkom, want daar aan die ander kant het ons al klaar skuiling. Lekker man. Wow. Just look how beautiful. Like I said before, we are so privileged to come to these dry areas, and once again we are treated by something so beautiful it's hard to beat. Op die strand, teen die see, jy hoor eintlik hoe klap daai branders teen die klippe. Idyllies, pragtige plek. Ons wag nou net vir daai kole om uit te dooi en dan gaan ons daai lekker wors van hom karat opsit. Ek kan nie wag nie. Ek hoor jy het nou 'n nuwe McGaftertjie aangebring hier by ons vandag. Ja, mens moet altyd sukkel om ons rooster skoon te maak. Almal vat altyd die eie nou met die hand en die parant en dit dink ek maar nou net aan hierdie ouetjie. Okay. Dis dit net die eie in. Jy gaan nie parant hê en ja, Bob is your uncle. my maat. Jy kom met die oulikste goed hier vorendag, hè? Syne steel dingetjie. Syne steel al die put. Jy is, weet jy wat nie, hulle sê altyd as jy vir 'n lui man 'n vraag vra, dan kry hy die maklikste oplossing. Die is nou die maklikste oplossing. Nee, daar gaan hy so gaan. So is om die rooster bietjie skoon te maak, maar hy sal seker 'n klein bietjie geur ook aan die kos gee, né? Ek weet nie of hy so werk nie, maar as hy doen, hoekom nie? Dit is 'n regtig oulike ding, die Jonas. My maat. Jy moet vir ons nog sulke goed maak, man. En wat noem ons hom? Ek het geen idee nie. Nog nie 'n naam vir hom nie. As julle hierdie video kyk en julle het 'n naam vir die met evil torturing machine, gooi vir ons 'n naam in die comments. Ons is nuuskierig om te hoor wat julle dink. Wys daar naby in die kamera die manne en dames 'n idee kan kry. Okay, en die beste naam sal ons gebruik om hierdie ding vorendag te bring. My maats. Skrop, Sean, skrop. As hy Jonas, jy sê die casing is nou op 'n plek waar ons hom kan braai. Ja, hy's klop, dis op hom. Klop. Hy is lekker en hy ryk so lekker. Ek gaan ook nou nie die elke liewe keer sê nie, maar ek wil net dankie sê vir hom Gerard vir die wors. Baie nice ou. Baie dankie vir hom. Baie dankie oom die wors. Hy ryk lekker en ek is seker of van ons almal gaan hom nou geniet. Boerbaas wors hierdie my maat. Yes. Nou kom ons laai hom op die rooster. Jy mag maar eers laai my vriend. Nou mooi lekker. O, jy weet nog ons van kuns met wors, né? Jy's 'n worskunstenaar, die eerste van sy soort. Maar toe sins jy nou so goed is daarmee kom, maak myne ook maar so. Maar jy ou. Gaan ze mee so saad is ook lekker. Ek dink ons moet maar. Laat ons hulle ook hou gee. Kyk gou hoe lekker lyk hierdie hier naby. Oh. Die geure wat 'n mens kry is nogals interessant. Dis keer, daar's nog. Son gaan nou vir ons die sosaties bring en dan gaan ons die braaiklip en lekker maak. As hy so nou ons die sosaties ook van hom Gerard. Hoe's hy? Proeverhuishuis. Jo, die man weet van. Laai hulle Jonas. Ek is nou eers opgewonde vir die vleis. Hoe die oom gesê, net. Ja, hy het gesê dit moet vinnig wees, ja. Hulle moet net so 'n bietjie kleur kry as jy dit perfek wil eet. Want ek dink die wors het ook gesê is al reeds gerook. Ja, so. Okay, dis sou jy gaan nou weer. Ja, ons kan die sousie gooi net nou. Ek gaan maar toemaak hier Jonas. Reg. En dan moet jy gou hier kom vir die groot vraag wat mense altyd vra. Wat is die vraag wat almal vra? Ek hoor so hulle vra, Kan hy flip? gaan hy flip? Nou gaan ek hom vir jou beantwoord vandag. Ons kyk of hy flip. Gaat ons. Nee. Wat? No disappointments on this side. My man. Lekker.
Nou gaan ons net wag vir hierdie ouetjies om lekker kleur te kry. Kyk, hierdie wors het al klaar begin kleur kry. Nou, ben jy laaf? Ja, ons het in 'n ander video gehoor Karen like al vleis rou. Sy's 'n vampire. Net my steak. Net die steak sê sy. As hy ons gaan nou incheck op hierdie ouetjies. Ek wys julle as hy klaar is. Jy sê die wors is nou reg om af te gaan. Ja, allemaal. Haal hom af my maat. Ek klip hom op. Asai. Ek is amlus om te eet. Yes, kyk ons hoe spar hy ding. Jee. Maar ook byna sommer opgewonde. Jee. Die kaaswors. Tjaka. O, Chucky raso. En as so saadjies kan jy ook maar ek vashou vir jou. Ek vashou vir jou. O, pas op net. Ons morse kos. Weet jy net vir Chichi, hoop hy reg. Ja, ek het gesê Chichi is reg. Dankie my ma, dit lyk mos nou Chichi heerlik. ons ook maar. Chichi was vanaand ook in die bed. As guys, so we've just finished braaiing. We are going to put them on the buns now. We're going to eat and we're going to go to one more stop before we wrap up this braai adventure. Hey, like klop dis op. Guys, we finally finished braaiing. It's a nice and simple braai this time, 'n boerie by die see. Wat kan lekkerder as dit gaan. Weereens dankie vir oom Gerard van Langebaan wat hierdie wors vir ons gegee het. En ek dink ons almal wil 'n happy vat en ek dink almal is rasend honger. As hy ons cheers gou almal hier in die middel. Cheers. Dankie vir die lekker dag julle. Dit was 'n great dag geweest sover en 'n lekker groot dag vir die kamera. Oh, die oom kan maar nou. Lekker. Azai. While we eat, I'm going to turn off the camera. We'll see you guys when we're done. My words. And that concludes the braai, but not the adventure. We're going to stop at one more place before we wrap up this little adventure of ours. We're going to go to Black Eagle Brewery to have a bit of a beer tasting. Some of us have beer, and then we'll say goodbye to you guys. But thank you so much for joining us so far. One more trip. Bye, Mars. Okay, so we ended up going to Wunderbar Cafe, rooftop cafe, because Black Eagle Brewery was actually closed today. We were too late for it. So we're all going to have a little beer. Some of us are going to have a few different things. We're going to have one, and we're going to go home. Okay, so I was just very pleasantly surprised. They came to take a photo of me. En kyk gou vanaf hoe oulik is hy. Dis regtig baie cool. En there's only one way to drink a Guinness. Vat jou arm, jy kyk in die verte in. And that's a real man drink a Guinness. My maat, nou is ek heel wop. My kop is nou, ek is om my skiewe kop. Cheers julle, op 'n lekker dag. Op nog baie braai adventures vorentoe. My maat. What an awesome experience here at Wunderbar. I'm not at all disappointed that we came here. It was such a lekker vibe. The music is great. The atmosphere is lekker. The beers were cold. So now we're just going to go and walk onto the beach and enjoy the sunset. And thank you all for watching us again. Be with you in 1 second. There we go, guys. We have come to the end of yet another braai adventure. Now, before we go, we once again want to thank the fantastic sponsors of this video,
Rola Mahindra Vredenburg, for unlocking yet another Braai Adventures. They are a fantastic team on that side. We're going to put all the details once again in the credits. They will be in the description. En dit was 'n lekker dag geweest, so Jonas. Baie lekker. Ja. Al nou met die Die laaste ding wat ons al gedoen het. ja. It was a beautiful dag. We thank you guys all for watching. Like and subscribe. Send it to all your friends and family. We'd be really appreciative. We're trying to get to that 1,000. And we'll see you guys in the next Braai Adventure. My man. Eenmaal. Thank you so much. We'll see you Lekker. next time. Lekker.